Nimba hari ikintu kiryoha ni ukugira inshuti ya nyayo, ya nshuti itagusiga, ya nshuti mwasangira buri kimwe, ya nshuti mwasangira ibyishimo, mugasangira akababaro, bikaba akarusho, ya nshuti mwarakuranye cyane cyane mwaratangiye gukora ibintu bimwe, noneho bikaba byiza kurushaho, ibyishimo byinshi mwagiye mugeranaho mukaba muri kumwe. Nimba hari abantu bishimye cyangwa se nimba ari ubushuti bwiza buri kuri iyi si, ni ubushuti buri hagati y'umukinnyi bita Lamine Yamal ndetse n'umukinnyi bita Nico Williams. Aba bose ni abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Espagne, iyo ubareba uba wagira ngo ni impanga bitewe n'ibintu bikora cyangwa se n'uburyo bishimana. Aba ngaba bose bamenyanye cyane bakina amakipe amwe, bakinira amakipe y'abana. Tukivuga ku bushuti bw'abasore babiri, ubushuti bwa nyabwo, nimba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ubashe kuba nanjye umunsi ku munsi tibagena under 15 ndetse n'andi makipe y'abatonya bagiye bakinira. Aba bose nubwo bari abana kandi bafite ubushuti, gusa ubushuti bwabo bwarushijeho kumenyekana cyane ubwo bose bisangaga mu ikipe y'igihugu ya Espagne yari igiye gukina Euro ya 2024. Icyo gihe uwo bita Nico Williams ndetse na Lamine Yamal bose bahamagaye mu ikipe y'igihugu ya Espagne. Ni ikipe yari igizwe n'abana batonya ariko b'abajeni, ariko koko bazi umupira. Icyo gihe uwo bita Nico Williams ndetse na Lamine Yamal nibwo video zabo zatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Icyo gihe abantu benshi batangiye kugenda bakurikirana, maze bakunda uburyo bakoraga cyangwa se bakunda ibintu bakoraga. Icyo gihe Lamine Yamal yagundaga kwegera cyane ari kumwe na Nico Williams ahantu hose mu ikipe y'igihugu, bikaba akarusho. Ibaze yuko ubwo batwaraga igikombe cya Euro, uwo bita Lamine Yamal baramubajije bati ese ufata ute Nico Williams? Maze Lamine Yamal mu magambo yati birenze ubushuti, uyu ni umuvandimwe, nifuza yuko twazajya dukinana basi buri cyumweru. Ati kandi mfite inzozi yuko umunsi umwe tuzakinana muri club imwe. Ku rundi ruhande Nico Williams bamubajije impamvu cyangwa se ubushuti bwe na Lamine Yamal bwatangiriye, maze arasubiza ati Lamine twatangiye dukiri abana, gusa ntabwo nari nzi ko tuzagirana ubushuti bumeze gutya, kubera yuko turahuza cyane kandi no mu mikinire yacu tuba duhuza. Ibi ngibi abantu benshi babyakiriye neza, batangira kubona inshuti ebyiri z'abakinnyi b'umupira w'amaguru. Aba ngaba bemeza yuko ari bwo bushuti bwabayeho hagati y'abakinnyi babiri bakina umupira w'amaguru kandi bakiri batonya. Lamine Yamal bigeze kumubaza bati ese ni iki kintu ujya wifuza kuri Williams? Maze Lamine Yamal ati mba nifuza yuko twazakina igihe kinini mu ikipe y'igihugu kandi tugakinana muri club imwe. Impamvu yaravuze ati tugakinana muri club imwe nuko ubundi mu busanzwe Nico Williams atangira umupira w'amaguru yatangiriye mu ikipe ya Atletico Bilbao, dore yuko ari naho yakuriye ubwo umuryango we wisangaga mu gihugu cya Espagne. Murabizi yuko bita Nico Williams ari umwana w'impunzi waturutse mu gihugu cya Ghana akisanga muri Espagne. Murabizi ko kandi afite undi muvandimwe we nawe ukina umupira w'amaguru, ariko yahisemo gukinira ikipe y'igihugu ya Ghana dore yuko ari nahavuka. Gusa nanone ubushuti bwa Lamine Yamal ndetse na Nico Williams byagiye bigaragara ko bahuje ibintu byinshi. Aba ngaba bose baracyari bato, ariko rwose nubwo ari batonya wamenya yuko bita Nico Williams arusha imyaka 5 Lamine Yamal. Ushaka kuba ari ubwa mbere ubyumvise, ariko reka mbikubwire neza. Lamine Yamal yavutse 2007, mu gihe inshuti ye magara Nico Williams yavutse 2002. Nugereranya neza urasanga uwo bita Lamine Yamal ari kuzuza imyaka 19. Ku rundi ruhande kandi inshuti ye magara bahora bagendana, bakorana buri kimwe, bakinana imikino yose. Iyi ngiyi ikipe y'igihugu ya Espagne yamagaye abakinnyi abenshi ngo bifuza kubona duel cyangwa se ubu bufatanye cyangwa se urukundo ruri hagati ya Lamine Yamal ndetse na Nico Williams. Ngibaze ko abafana benshi b'ikipe y'igihugu ya Espagne baza kureba umupira w'amaguru badakunze football, ahubwo baje kwirebera bita Nico Williams ndetse na Lamine Yamal ibintu bikora mu kibuga. Ariko ngo bikaba karusho mu myitozo y'ikipe y'igihugu ya Espagne, ngo amavideo menshi mwagiye mubona sakara yagiye agaragaza uburyo Lamine Yamal na Nico Williams baba bafitanye ubushuti mu ikipe y'igihugu. Ibaze ko
bitewe ubucuti bafitanye Lamine Yamal ndetse na Nick Williams, bose bashatse abagore bafite amazina amwe. Ibaze ko bose bafite abagore bitwa Galecia, bose bafite abagore baba influencer ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ngibi bituma n'amarangamutima y'abantu benshi agenda bakurikirana. Gusa nubwo ari inshuti magara, ntago bahuje ubuzima, yewe na n'ubuzima bakuriyemo bwose bungana. Ibaze yuko Nick Williams ari umwana w'impunzi waturutse mu gihugu cya Ghana akisanga muri Espagne. Ibaze yuko Nick Williams yavuze yuko yamaze iminsi myinshi agenda n'amaguru mu butayu bwa Sahara. Icyo gihe ababyeyi be bari bari guhunga bava muri Ghana berekeza mu gihugu cya Espagne, maze Nick ngo bitewe n'uburyo yakundaga umupira w'amaguru akigera mu gihugu cya Espagne, akaba naho yaje kuvukira, dore yuko yavukiye mu mujyi wa Bilbao. Ahangaha naho yakuriye, akora ari umukinnyi ukunda umupira w'amaguru, atangira gukina umupira w'amaguru bitewe n'uko atari afite ubushobozi, ariko ntiyacitse intege. Ababyeyi be bahoraga bamumotiva cyane, maze bakamuha ibikoresho byo gukina umupira, ubwo ndavuga godiyo, jezi, yewe rimwe na rimwe mu bushobozi buke bari bafite bakajya babasha no kumujyana ku bibuga. Mu gihe ku rundi ruhande inshuti ye magara Lamine Yamal, uyu nguyu nawe ntabwo navuga ko afite ubuzima bwiza cyane, ariko we ubuzima bwe bwari bwiza cyane ugerageje n'ubwo inshuti ye magara Nick Williams, kuko Lamine Yamal yavutse ku papa w'umunyamaroc, mu gihe mama w'umubyara ari umunyaguinea Equatoriale. Abangaba rero byatumye Lamine Yamal akurira mu gihugu cya Espagne. Icyo gihe Lamine Yamal yatangiye kujya ajya mu makipe agina y'abana. Abenshi nabwo babonye ifoto yakwirakwiriye ubwo bita Lionel Messi yagaragaraga yagiye gusura uwo bita Lamine Yamal ari kumwoza. Icyo gihe murabizi ko FC Barcelona irifitanye ubufatanye na UNICEF, kandi UNICEF murabizi ko ari umushinga cyangwa se umuryango wita ku bana, cyane cyane abana batishoboye. Icyo gihe rero Lionel Messi yatereye Lamine Yamal wari umuryango utifashije. Lamine Yamal yigeze gutangaza amagambo agira ati, twabaga muri apartment twabagamo, ibaze ko aho twariraga ari naho twogeraga. Ndetse yashaka kugaragaza yuko nawe yakuriye mu buzima butari bwiza, ariko akimara kwisanga muri La Masia, academy ya mbere ya football ikomeye cyane ya FC Barcelona, yatangiye gukina n'umutima mwinshi cyane, ari nako afite intego zo kuzaba umukinnyi w'umugihangange. Ibyo byose yaje kubigira ari umwana mutonya, maze bwa mbere mu mateka aza gutwara igikombe gikomeye cyane ku mugabane w'Uburayi muri 2024. Ero ntabyo bidahagije, muri 2026 akoze amateka atwaye igikombe cya mbere kiruta ibindi ku isi, igikombe cy'isi nyine cy'umupira w'amaguru. Abikoze ku myaka ingahe? Imyaka mito cyane, imyaka 19, kandi ibyo byose abikoze ari kumwe n'inshuti ye magara kurusha izindi zose ku isi, Nick Williams. Ya nshuti nawe mbabwira yifuza ko bazajyana ku bintu byinshi, yewe yigeze kwifuza yuko ngo yazamubona bakina mu ikipe imwe. Reka mwibutse yuko bundi Nick Williams asanzwe bakinira ikipe bita Atletico Club, mu gihe inshuti ye magara Lamine Yamal akina FC Barcelona. Ariko ngo biba akarusho n'ibyishimo iyo bahuriye mu ikipe y'igihugu Espagne. Navuga byinshi kuri aba basore, ariko nimba utarakora subscribe gikore kugira ngo ubashe kuba nanjye umunsi ku munsi. Murabizi yuko mbakunda cyane, nta handi hantu uzakora amakuru nk'aya usibye ahangaha, ikiganiro cyita One Step Show.